Dakle, da li je ovo poželjno ili potrebno? Ni poželjno, ni potrebno, nego nužno. Ovo je nužno. Ovo je kada, kao neko ko krvari, ne znam kome je neka vena ili arterija probijena, pa mu vežete nogu da ne iskrvari. To je u mjeri te nužnosti. Dakle, nije to pitanje perfekcije, pitanje nijansi, ne. Pa fino je, hajmo šo. Ne. Ovo je taj prekid, to je od ranjavanja do bolnice. To je taj period od ranjavanja do bolnice. I tu ako brzo ne reagirate, iskrvariste. Braćo i sestre, naša nacija krvari. Ja vam ovdje iznosim svjedočenje da postoji napisan program, ja sam to nedavno saopštio u Sarajevu, oni su navodno šokirani. Postoji napisan program, političko, diplomatski, obavještajni program za razaranje bošnjačkog naroda pod naslovom Bijeli cigani, gdje od Bošnjacima treba uzeti teritoriju, domovinu, razoriti i pretvoriti u grupice koje će hodati po svijetu. Program napisan, naslov piše Bijeli cigani. Dakle, to se, braćo i sestre, nama radi. Sada je pitanje hoćemo li mi na to pristati ili nećemo. Ako nismo pristali da budemo poraženi i poniženi u najneravnopravnijem ratu od 92. do 95. Pa i ovo bi bilo zaista jadno prihvatiti da nas tako u jednom mirnom periodu tiho pojedu i da onda postanemo beduini evropski koji će hodati po Evropi i tražiti dekade svoja prava i ne znam ti šta, a drugi će se o nama brinuti, plakati krokodilske suze i pričati eto kako ti Bošnjaci nesretni. Ne. Onog trenutka kad vam uzmu državu i teritoriju, bit ćemo to. I zato je posljednji trenutak da se trznemo. Ne da se trznemo samo da vrištimo nekim parolama, od toga nema ništa. U vrijeme mira se ne može ponašati ratnički. Ali se uvijek treba biti spremni za tu drugu varijantu. Međutim, šta je naš program i šta je naša mogućnost? Naša obaveza, program i mogućnost jeste ono što dnevno vježbamo u džamijama, saf, mihrab, kibla, jedinstvo, red, poredak, da to imamo izvan džamije, da imamo organizacije, institucije, za kulturu, za nauku, za obrazovanje, za sve segmente našeg života koje će sublimirati našu energiju. Mi imamo mnogo vrijednih pojedinaca. Naša ambicija je da 0,1% ili 0,2% Bošnjaka okupimo. To je 10.000 Bošnjaka. Od 10 miliona razasutih po cijelom svijetu, od starih, novih dijaspora. Pa neke 5 miliona, onda je 10.000, 0,2%. 0,2%, to nije 1%, nego 0,2%. Ako ne možemo okupiti 0,2% Bošnjaka ili 0,1% Bošnjaka, koji će čvrsto stati i mentalno, i fizički, i imovinski uz ovo, mi nemamo budućnost. Onda ajmo se odreći. Onda vam je program Bijeli cigani gotov. I evo upravo sada ta mogućnost. Pitaju nas, pa čekaj šta taj, kaže, kongres radi. Pa kongres nije fabrika cipela, pa sad da izmjerimo dnevno koliko je cipela napravio. Kongres je stadion koji se pravi za one koji hoće da igraju. Pa bujru. A sad kakvi budu igrači, takva će biti liga. Kakav budeš imao tim, možeš biti tako i rangiran. A to je tek početak. Ali se sada pravi ta infrastruktura. Iako ne znate šta je, koliko vrijedno, samo vidite koliko dušmani vrište. Ako jako vrište, znači da nešto dobro radimo. I šta je cilj ovih organizacija? Da ostave priključke svima vama. Jer znam da se vi, svjesni Bošnjaci, muslimani, ustajete. Kad ustajete ujutru i kad spavate, najveće pitate kuda idemo. Koja nam je šansa? Imamo li šanse? Upravo sa ovim organizacijama, ove organizacije same po sebi nisu pobjeda. One su samo šansa. One su dobra šansa. I zato, braćo i sestre, uključite se. Evo vas pozivamo ovdje ovoga dana u ovom Mubarek mjestu i džamiji pred stvoriteljem svih svjetova koji nas čuje i vidi, pozivam vas da se uključite. Naravno da čim vas ja pozovem, ja sam izašao iz Hakaja, sutra odoh u Luksemburg, preksutra u Belgiju, odoh ja dalje.
Ja sad sebe skidam, mene ovo sve u sevap ide što vam pričam. Ja vi prihvatili, ja ne prihvatili. I nemoj da slučajno prihvatate zbog mene, nema smisla, ne postoji niko vrijedan zbog koga biste prihvatili. To prihvatite prvo kao poziv stvoritelja, a za interes vas i vaše djece. Možete vi ovdje imati šta god hoćete. Da, ja znam da se otvara pitanje treće generacije, vaša djeca, državljanstva, kako se osjećaju, ali zapamtite, možete ovdje ostvariti najviše domete uspjeha, ali ako izgubite onu domovinu dolje koju se zovu Bosna i Sandžak, nema vas, vaša djeca će biti ponižene, vaša paraunuča će biti beduini, oni će biti nomadi evropski, oni će biti bijeli cigani. I zato na ovo ne posmatrajte kao na hobi, ovaj poziv nije hobi, ove institucije nisu hobi, pa ajde učlani se da bi malo te bude dosadno. Ne, braćo. Ovo je, kao što sam rekao, ona hitna intervencija. Ovo je investicija u vaše dijete. Ko voli svoje dijete, zna šta će raditi. Koga ne voli, pa ja stvarno njemu ne pričam. Onaj ko ne voli sebe i svoje dijete, šta mu imam pričati? Sigurno ovo što ja govorim do njega neće doći. Ovo nije apstraktan poziv. Ja prvo vas pozivam da se javite Svjetskom bošnjačkom kongresu i kažete ja sam taj i taj, radim to i to, stručnjak sam za ovo, zanatlija sam za ono, umijem to, znam ovo, stavljam se na raspolaganju, sat vremena sedmično, sat vremena, ne znam, 5 sati mjesečno, 100 sati godišnje, 30 sati godišnje, ja od toga hoću da dam. Onaj ko ima para, neka kaže imam para toliko i toliko, imam toliko, ulažem u to, hoću jedan dio i tako dalje. Šta smo dužni? Samo ono što možemo. Niko nije dužan. La yukellifu Allahu nefsan illa wusaha. Niko nije dužan da radi ono što Allah nije zadužio nikoga onim što ne može. Uradi samo ono što možeš, čak i koliko možeš. Ali kad bismo samo po dio onoga što možemo uraditi, zamislite sve ove milione ljudi da tu kap vode dostave, kakvu bi imali bujicu. To se zapravo od nas traži. Narednih dana, sedmica ćete imati, ako ovog da, promociju Bošnjačke nacionalne fondacije, koja će od vas zatražiti učlanjenje. Šta to znači? To znači da ćete kazati, upisati, ja dajem mjesečno za naciju toliko. Nećemo vam određivati, ali znajte da vaša nacija nije fukara i ovdje se ne traži sića, ali naravno ne traži se ni više nego što možeš. Šta je bitno? Bitno da to bude mjesečno. Ko može 50 evra, ko može 30, ko može 100, ko može 200, s hodnom mogućnostima. Sam upiši, ali ostani dosljedan. Da svakog mjeseca kad raspoređuješ svoju struju, svoju vodu, svoje komunalije, svoje troškove svoje djece, da znaš da imaš još jedno dijete koje zove nacija. I da ti je to dijete istovremeno neko od koga ti ovisi budućnost i ostale djece i tebe. Tako rade oni koji su svjesni. Ja vjerujem da ovo dobro ima u Bošnjaka. Naravno da treba ovo sprati, ove slojeve o kojima sam govorio, ali naše je da ponudimo. I evo tu sam danas između ostalog zbog toga, bit će ako voda još susreta i mene i mojih saradnika i drugih ljudi koji rade na ovome, a na brod će se ukačiti oni koji hoće da se spasu. Prema tome Nuhova lađa, ona nailazi redovno, onaj ko je prepozna hajde bujrum, onaj ko misli da će se sakriti na brdo, on će se udaviti. Ko ne vjerujete, pročitajte u Kur'anu, piše tamo, onaj što je tio sakrije na brdo, udavio se, iako je bio sin poslanika. On je mislio da je on neka zaštićena vrsta, ali kod nas tu nema bijelih međeda. Prema tome taj ko misli da će na neke trikove, neće se izvući. Samo ko se ukači na tu sigurnu lađu, taj će se ako voda, inšala, sigurno izvući. Dakle, to je ono što je suština ove moje poruke. I da znate, ja sam mnogo puta, umorim se, vjerujte, evo, dakle, nekad spavam samo po par sati, ovako obećam, efendi doću, a kontam, neće to tako brzo. A onda kad vidim tamo da sam zakazao u jednom vikendu 3 termina, i Belgiju, i Švedsku, i kako se zove, Luksemburg, pa valja to u 2 dana sve uklopiti, i onda obećao sam, dao sam riječ, nema mi drugi, hajde na tovari džak, pa nosi. Pa ponekad se i postavim pitanje, znaš, mene pitaju kako ti je porodica, ja kažem viđam i ponekad. Tako vidim i onako,
Tako da, naravno, ovo što vam govorim, ne žalim se, nego hoću reći nešto drugo. Postavim ja sebi pitanje, koji je smisao? Zašto bi ja morao ovo gurati? Hajde neka drugi, ovoliko dosta i tako dalje. Međutim, dvije tu stvari me drže. Jedna je stvar čisto duhovne prirode. Ja mogu da kažem svima vama, ja sam dao maksimum, evo sad će 20 godina ako ovog da u oktobru mjesecu, od kako sam preuzeo dužnost muftije, od kako sam u 24-časovnoj borbi. I dakle, da li će biti kad prilike da o tome pričam ili pišem radi nekih iskustava, ali vjerujte, ima tu šta da se čuje od tih iskustava. I mogu bi reći, pa evo, dao sam, izmetio sam ti svoje 2 decenije, hajde nek neko to pojrumte i tako dalje. Mogu da kažem vama, ja više ne mogu, dao sam sve od sebe. Ali onda pomislim, kada se dođe u mezar, pa trebam tamo reći da li sam mogao još. Tamo ima onaj koji me poznaje bolje nego ja sebe. On zna da li mogu još, ja ne mogu njega prevariti. I onda kažeš ponovo, sveži čizme, dobro, pa naprijed. A ima jedna ovosvjetska, to je ona duhovna, onosvjetska stvar koja mi ne da da se predam, da izdam ili odustanem. A ima ona ovosvjetska koja je jako surova, jako brutalna. A to je pomisao. Ovo sad govorim ne kao muftija, ne kao bilo koja pozicija, nego govorim kao muškarac. Dakle, činjenicu da se u mom životu desilo da je dušmanin programski i organizirano silovao 40.000 majki, sestara i kćeri, a da ja kao muškarac nisam bio u prilici da ih zaštitim. Ja tu činjenicu sebi, recimo, nikad oprostiti neću. Ja se s tim nikad pomiriti neću. Ja ne bi više nikada volio biti živ da to, ako ih ne mogu zaštititi od toga da to preživi. I svako ko to zaboravi, niti je muškarac, niti je musliman, niti je Bošnjak, niti zaslužuje ikakvo poštovanje. To se ne smije, ali ne smije nikad zaboraviti. Ali ne smijemo se ni sjećati u slabosti emocija. To se mora pretvoriti u najveću snagu jedinstva, u najveću snagu borbe i odlučnosti. Da se organiziramo i zaštitimo, kako se to više nikada ne bi ponovilo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.